emizanege ya board games jezanirwa hacayi cyambarara ame school mu nkambe y'amahe y'amakenke kandi kitabwa amashomero garukurenga 20 ntare school singire mba high school n'ubwo babira haro busho kutwara ikikopo cya volleyball yabojo mu rundo rwo kubanza mu myaka 2 volleyball yabishiki St Elizabeth Girls mbarare garikanise kikope cyo mu rundo rwa mushanje yekuratanise ubwa nyuma yo kusinge ya merehiro n'ubwo babira harusha omuzano go kubaka mbarara amena yesingire kikopo ahwetire yanya mitanga secondary school na goro 2016 ahuti 8 zembe mbiru mizanege zirabiro kujwekera mbarara sto mizano ya ankore yonera kwija kuba mu district y'Ubanda kutandukane birabira nabyo kwezoko kandi umukuru w'ebye mizano muri mbarara city Captain Richard Okuro ahabwira abazana hamice So tuzandana tugoro kutandikira n'imazio twatura group stages nina ya qualifyinga elizaba twazana quarter final twagisinga twasinga mbarara city secondary school na goro 35 ahari 5 then twaza semi finals twazana na Mutanga secondary school twagwa draw twaza extra time batujoro extra time twabatujwe mu mpaka zemizano imizane ya volleyball naba twaga kasentitazi katuru twaturese teams 3 volleyball abishiki volleyball abojo na netball kandi twakoraje St Elizabeth Girls kugira ngo tukore ibintu bit different tumanya ejaran tujugumya so ncoro kushangira mu tumanzi twari kikopo kandi ko kwaje mu defending champions just defending champions kwa since 2019 final cha turimo gukora n'ikita kitaro twashikora ikikope kitwire chine for the past 3 years for the past 2 years atugwa buri mwaka wa gashatu ni yakebere wire batene batsinga mu finals funga hati twaguma twetereza mwe ntacyo twasinga kandi ni mangu hari indi jemizano tiwe twetereza kuzibanda wike rukurataho izo bagere tukwa twatambye in fact abwa TV West nda Aloysius bya Mukama na Macklin na Mpira